April ni somni pani sang ni somni panga thole ni ania bazar thlir tu te chibai ule nimina khovel chan chin thar lian ber chu Roman Catholic Church ho tu pa ber Pope Francis thi thu ani kum somriat pariat mi Pope Francis thi thu hi Vatican Church poisawong tu Cardinal Kevin Farrell chuan apuanga Pope Francis chu Easter Monday April ni somni pakhat sang ni somni panga khan kum somriat pariat mi ni ina chen na Vatican a Casa Santa Marta a athi atia Italy rama nimin jing lamdar sari le mini somthum panga khan athi ni in Farrell chuan apuanga hei hi India rama chuan nimin chahma dar som le minute nga khani Farrell chuan tukindar sari le mini somthum panga khan rom kho Bishop Francis chu pa ina kir le ta anun pum lalpa le ko ranta na hlan tu ani atibok Pope Francis hi job na nadam hlei thei lo ve ania atlang wal lai na job pakhat paisa galo ni to nge nge a kumin February tha khan rom khopuya Gemelli Hospital a pneumonia chi ni ve kopa na ta wangin dalu ania damdoina hian ni somthum pariat chung zet ta oma Pope ni chung kumsom pani chunga damdoina reiber tumania damdoina top na ber ani ta boka damdoina chu sana tanga kar ni nuwa aboral tani Pope Vuina hero pui taka man thrina nia Pope Francis hian athi hmaina vuina in khom chu ro pui taka nei lawa du thu asoya Pope ho ruang hi kuang tho thum ne zal an ni thina Pope Francis hi chuan kuang pa ngai thinga siam rangwa chikhat jing ka thu hmanga zala du thu asoya Pope ruang hi ni danga chuan St Peter's Basilica a Pope te ruang da na tura bi ka siam do sana da in mi pui mu theya pho chu ani thina Pope Francis hi chu ama du danin kuang chunga da in ama sun tu ten an thla pan en theina na mel mu thei turina kuang an hong ringot don ani kumza aya tam chung zet chu Pope thi te hi Vatican a phuman ni zel thina Pope Francis ero hi chu Vatican pona Rome khopuya Pope noya Basilica lian pali jinga pakhat Basilica of Saint Mary Major a phumani ang Pope thi ti pona ni che hian ama Chennai na kalhnan ania pon lammi tan lu phalani lawa arwang hi postmortem phalani lo boka athi thu hi official poimo te hria tir vek ani hnuwa Pope Zungbun chu ti chiat ani thina Pope Zungbuna hian mithiang hlim petera lem le Pope nilai hming a om thina alem siamani lo nan Pope te Zungbun hian thi hnu rei lo te ati chiat vek ani thina Pope thar thanani hnuwa Pope Zungbun tur hi rangkachakin an cherle thina Pope Zungbun hi Pope si le ni ngal thina ni heti la hian kumsang ni som pathuma Pope ani na tanga bang Pope Benedict som paruk na khachuwa Pope Zungbun ti chelawin a Zungbun a chon cross chin chi ananem kaya ni a da thain museum a mi pui en the pho chua ani rinani Pope Francis hi danangina thia tanga kar khatral ma vui anianga a thia tanga ni som panga Cardinal kumsomriat ayano pangte chukal khomin Pope thar turan thlang leanga St Peter's Basilica tangin Pope thar puan chua ani le donani tuna hian Catholic Cardinal hi zani somnga pahni an oma hengjinga za somthum pariat te hi Pope thar thlang tura vot nei thei anni Pope Francis hi Pope ni to zinga pakhatna ni nanga berani hial mai theya Society of Jesus anti Jesuit Polami Pope ni theima saberani a America khomol pui North le South atanga Pope ni theima saberani a khovel chimkun Southern Hemisphere lammi shim zinga Pope ni theima saberani bok Pope Francis hi Argentina khopui Buenos Aires a kumsang khazakwa somthum paruk December ni som pasari kha na pianga aming diktak chu Jorge Mario Bergoglio ania anu le pa Italian ni ma se Argentina raman raltlan nuwa pianga ni wangin Argentina mi anita a awanglai chon tango dancing anti mai mi pale match in Copa lam thiam takania Argentina Football Club pakhat San Lorenzo tantu ania kumzabi pariat nalaya Pope Syria mi George pathumna hnuwa Europe khomol puya piang nilo Pope ni theima saberani bok US in until siama tarif sang uchuak takan lak to dona wanga mang angin China chon until siama made in Korea ti anziak anti he thu hi nimin khan South Korea ram customs office chon an soya he thil hi nimin lama thil thleng nilowen thama sadai to China malak nan hriat ani thu Korea customs service chon soin US a phurlu tur China thil siam dollar makta doi som ni chuang man lai chu Korea ram thil siam ngalan tirani anti
KCS Director Lee Kuang-woo chuan Trump President masak po khan hetiang thil hi lo thleng to a tuna po hian kan lo bei sei sa dewani ti in nimina media briefing a asoya rin ruk sa na yan chuya wangin China in Korea ming mangan bung ruate US sa thon an tum hian man chuak ma hle ni in asoya KCS te hian an ma ni mai ma la lovin US official tenen hemi chungchang hian chui ni in asoya South Korea hi US tho puiram jinga mi ani wangin tarif choilo nan le US a thil thon lual samjok nan China hian mang zel duang ti po an rin thu a soibok heti la hian China chuan nimin khan khovel ram sang sang te vauna thu an chua China hian ram dang te chu China kalsan zong le China du lo dana US ne na sum don na zau zok nen phal lo thu an soi ta mia mai country dangin US President Donald Trump sarkar chuan China hi za somli panga % tarif alak sak don thu a puanga chuti lai chon ramdang tarif sang lak saka tumten sum don na chungchang anin biak mek thu a puang zuya hei hi China chon kong sang sanga chanlet nuwa nimin khan China ram commerce ministry chon America ne na sum don na zau zok nei tuma China ne nan sum don na hlam chi atum tu te chu na takin an vota ni China ram commerce ministry chon thu chu siamin chocha manga inti lungo hian remna siam lova insoi thiam na po pomani lawang midang chen na turama ni masial na kalpui tu te chon sakei vun an zong ti na ni a akhoi lama man hlotling lawang China chon China ta na chen na tura ram dang ne na inrem na nei tu ram te chu ado zel dona chutiang thil thleng awmani chon China chon kan pom lawanga na takin kan changlet ngal zelang an ti ani nimin khan US Vice President JD Vance le anupui fanau te chon India ram man ron lut ta a Vance le chung te hi nimin khan Delhi a tumin Airport a Union Minister for Railways Aswini Vaishno chuan alo dong songa Vice President Vance hi official guard of honor pek ani bok JD Vance hian anupui usa Vance le fa te pathuma ron hroi baka US mi poimo tak takin an ron zuya official jinga hian US National Security Council NSC Senior Director for South and Central Asia nilai Ricky Gill po atelani ramdang shroi tu local te hi India raman ron lua lo dong song turin Union Minister puitling tir an ningai manglova kumsang ni somni pathum September tha US President Joe Biden ron zin khan Minister of State for Civil Aviation VK Singh le US Ambassador to India Eric Garcetti ten airport an lo dong songa sangni som pathuma US Vice President ani Laya Biden ron zin po khan India sarkar chon lo dong song turin minister an tir lova sarkar na thok khatilaya Foreign Secretary Ranjan Mathai le US Ambassador to India Nancy J Powell te chuan an lo dong song ani tuna hian Trump sarkar hian India raman ambassador turan la ruat thar lo wangin JD Vance lo dong song tu tur ambassador anom lo ani nimin khan Vance le Prime Minister Narendra Modi te chu in bia in rampani inkara tho hong na tur thil sang sang an soiduna ram ven himna le tunlai thiam na thara tho hong na tur an soidun ni in sarkar lai pui thu chua chuan tarlan ani a energy chungchanga tho hong na po chip chiar takin an soidun ni in soyani bok heti la hian sarkar lai pui thu chua hian Prime Minister Modi le Vice President Vance te in biak na hian engchin ngen soiti ro tarlan ani lova President Trump chuan India hena hian US CM F-35 stealth jet fighter alo zor to a hemi chungchang hi soyani MT po tarlan ani lova kumin February tha Prime Minister Modi a US zintuma President Trump nena nin biak na missile technology le tuifin riat chungril lama tho ho na chungchang te po an soyani kha hekte hinimina in biak na hian soitelani MT po hriat alani ri lawani engpo ni se US and India hi strategic trade authorization level 1 huanga major defense partner angin na puang to a US in NATO a tho puiram tenen ral thuam lama sum don na konga chuan India hi US laka angkhat kan ni to ani Russia President Vladimir Putin chuan nimin khan Easter pola inka haya puan chu huna zauta a Ukraine in beinan chunzom le ta ti apuanga Russia chuan inka hai nei du na thin lunga purenga Ukraine point an ril ruang pu ve se du thu a saibok Putin chuan Russia ram TV a inka hai chungchanga ril ru thatak kan purenga chu wanga Easter inka hai puang po kan ni ati ni in routers chuan an tar langa hemi chungchang hi kan soirenga in rem na lam hoya malang na piang chu in hong takin kan lo dong song ani
Ukraine point kan ril ruang hian put ve thuai kan be se atibok heti la hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia hian Easter pual in ka haya puan lai point Ukraine be chol chuang lo ti asoya US in ka hai nei tura in rem na tur rotna siama piang Ukraine in pom chungin Russia hian pom theilo zel zoka Zelensky hian Russia ne ni som thum chung in ka hai rotna neya chu cholni khan US point than ti thu an soya mase Putin an Ukraine an be chun zom le don thu apon le ta ka wangin herot na hi Putin hian pom lo ti na ni mela inrem na du thinlung pu in ti chungin inrem na tura rot nai ro Putin hian pom lem lo ti na ni a Putin hian Ukraine rot na hian ngai to tur thu asoya mase Ukraine hian civil mi te mun chu sipai te le an man ro chek na na mang thin ni in na soi thungani Russia in Ukraine be an tan le thu Putin na pon nu hian Kherson bial chimlama Ukraine mi pathum than ni le ngal ni in puanani heti la hian cholni liam ta khani US President Trump chuan Russia le Ukraine te hian tunkar chung hian remna thuthlung an zia abei sei thu asoya in rem nan nei nu aram panhi te hian US ne na in dona lian takan nei zui don ni in na sei bokani bazari lo thlira wangin kan lome